Kailangan code chay bantola cho ka school ikitar titlen wasan ko saya tamang en Sarawi Rasehng so ranet lakapang ko sayang en Sarawi chapiata ayo video riau pang campaign wiala ko saya yang keceng en Sarawi ye kauno re child meman solang kumpun sa sang en Sarawi esuka kelail nan morin solang okay pengen Sarawi makaunt Jesus kachla yang keceng pues sawa sa child. So tama puk Sarawi ko saya ki yakilelen Ngehn Sarawi ime chay bani ukubana te tama Ngehn Sarawi Rasehng mapuk Sarawi ka tete okay kayo tama Rasehng pil okay Ngehn Sarawi Rasehng pil nan son Isus lisa kwalus lisa tuaw emasani ranme Sarawi yo imsakla makayo ko sambal Nerano Jesus apkachta o kapitia lautita masani meman menimpil dar en koto rey nimpil nituan puk Sarawi masani meman maposania plan komor pan pulwaisang nanam nongyo okay so Ngehn Sarawi Rasehng pil ya ik trial John mamor gidip genangan trial ka John do tangalangal Temela arama salia du selipon samtawa trap nganen mela me wowa so anso me chay kotong Christ masani kotong ya memen nimpile kotong ya anso me chay kotongi katki yang kecil Ngehn Sarawi so Ngehn Sarawi ban Rasehng pilo aku selawa sangalangalo okay me masani memen moposonia plan kamor pan pulisang nana nongyo So tama pulisang amoy tang Christ amor tama Christ ki yang kecil pilen komor so Ngehn Sarawi Rasehng pil okay tama pil kenuya kan refresh tuetra kakela ka te kamayawi okay Ngehn Sarawi kan renew kan kapwi o Ngehn Sarawi kan satisfy satisfy tuetra kamatiala okay kamatiala so iban memorin saulan changa yan Sarawi so joib sabal nan nganaya ton nan nganaya ngalangal okay as ansam iba mo itang Christ ay more iyan sa otra may kakatete me masani wasa pilen komor abang puliyesang nanamnong yung okay out of the belly the living water when the pilen komor bang puliyesang nanamnong yung Karena aman naman kecay pan testify, aman naman kecay pan katete, melelinda mo kau na mama sani. Panso misek chay sabal, pilen setan, makitin setan mau ya pulpuli. Caka kapule masa nang god, caka kapule megot makasalita kau no. Puegi ye wang kau no, Ngehn Sarawi makin kapule komor. So kampan men padrong aman tame alesang kamu komor. Okay, so pil Ngehn Sarawi Rasehng pil. May puk Sarawi katete yang kecil. Ay saya paisak payo silu ibang kamereti yang pil pon sap makin anane pil. Ibang kapuluwe piletungkan nan sap matakongkan. Ibang kamereti ngeni po. Okay, takot ngeni Ngehn Sarawi nganen kauno ye Ngehn Sarawi pon normal serikan o ay kapay pon katao to ko mile kan okay masani epan so anso tame ka tunwiya ansa makomo sapal nganen kauno katlong remi okay aba kapulawe wasame matakangkan ibang kamerete ngene pon normal serikan kareta pon eje sinserikan pil paran ki kauno rasakak pemperan kita Okay, rabang kon Ngehn Sarawi tiata porai so makomu papa man no man koner Ngehn Sarawi kompampil kapakap ki pulpa mo pon no serikan Ngehn Sarawi anane tiata porai poren yang kaperen ki kau takape okay kin lama me program kaselel kan i serika kan tanga kim Sarawi so serika raban men kon God is real ari yamu mana chaipan mangi makot ye yaso kot ngeno kot kamoit pan lale macayang atrakon Ngehn Sarawi. Okay mat iko sa yayer
maseri ka ipan peran ke kau na wat ke ngen sarau cia ta porel rasukak peran kemal tu aja kamu yongoi cesukak peran kemal cako kota sarau nu program ni ko sonti ni wiapa ni tiak abu ngen sarau yo makin kainang yang kecil cailon wiak perang kau no so ime ko saya ke metueta tame pil kin wiak kan wash akan kamakele ngen sarau kan kamakele kecil ngai Sarawi purify tu aja kamakele kecil ime rasang ke pil o pil cai bikin ya water crass cai kan kau seka kiti bukan arakan melemel okay cai kan kiam pil ni tugo kan perenwa arawa okay so ngai Sarawi kamakel refresh kamau tu aja koya siap mau kau seke tugo yo pandinan ngalangal eban mela ansa cai kiang pil wasata so momen ngen Sarawi nan ngena naramas okay ansa me potlong retail cai los kita me got me pit kauno okay nan ngena trail kan mayau masal okay wah pokita ngen Sarawi ako chlongoy magan wato wan ngenen court okay sangan koryaw tama ngen Sarawi rasang fire me puk Sarawi katete ngen Sarawi rasang siniyay nan matusliu isakeu ngoyken baptizigen kumail bil puen kasaleta amay kolula okay son baptize mo ko say ame pangkat to muria yei me pam baptize kin kumail ngen Sarawi ok siniyay ko say Jesus magam baptize ki aramas ngen Sarawi ok siniyay okay son ko say yang Israel meu ye baptize Israel ko men Israel kan baptize kun kumail pil kasalapang kolula karta kaskulen baptize me wiyaran ikalangan kiyang kumail me korongayer kaskulen opil take the action chay ban puk chay lang kertanan morin solan chay ban kun rongatra chay study gine chay puk Sarawi kan mapatang katuwetra tama puk Sarawi ninda aruda jawya so jo mo pi ka salala po imo mo no bang ko kerta puk kay te kay kosoy sapol mangkot masan okay makambil changawe ni yo mo motson pokom katong ki ko na pata abang ko ya the same thing okay pokita chay ko na patang kemasanen court so dame chay so chaka kiyang kisinserikan baptize there is chakan baptize rasa sa takot kolula okay yan so makachil kolula yan so machay kan baptize in pil so baptize in pil what ki ko dududi kay tek singkamarak simpil mia pil may ban singkamarak wat kitipay kan mi meselija pues yo kadueti so ibang ko kadueti pon mentula pon pogida ikadueti puksaraw ka tete yang kitel me atel baptizing pilok chayang Christ pola chal yaskita more cup okay so ibang chitola nan mo pagay te gimo mo dan bam fokusan na lesson wa aptama Jesus wiya baptizing kitel ngen Sarawi may ka Leo wine miai testimony en me ngen Sarawi baptize ya nanay pero keleo is baptize nanim Sarawi okay bo kita yanane yuda cha main god mamia ngen Sarawi to ke ya okay so omuya tu omuya nane inong mong yung kau na pan sabi nga masanier rabaki komban dia okay so baptize ikeng kechal ngen Sarawi kau Jesus kachki yang kechal ngen Sarawi o keseniyay alright so pil kisiniyay wiya riyaw silu irailan kelangata mekot melikamata iraila kelangata mekot melikamata umpulang kisiniyay misrangarang porail o sair aman rail mepokopokon wasaw okay wasa ko sang nan Jesus amasani yang rail rento ko seli patak seli puekre masa puek aren kola irai mimumong kau no papang katarotong ngen Sarawi nan wiya riau so iwasan so me wasami watakata momen ngen Sarawi akat tipo railo rekelang okay rekelang so ngen Sarawi ban tiata pomi aban experience yo me kap kom saja ka matawa ya dia letang ngen Sarawi dis chali ngen Sarawi aleta Christ checking kapakapi sapal baptize ngen Sarawi kompang wewe gian sawo
Okay, kamba experience esipala tama normal, esipala tama ana panaramas. Karena kamba wewe gian so tama ngen saroban tiata peomi. Ma second tiata nantiang ko to mong kau no anane. Okay, so tama wasa saya umpulang kisiniya sirangaram porail reklang and the tongues of fire pon mga naman rail. Okay, so Israel chorus me pekon wasa waleti, Israel me epukiriyak. Irai koros aleti baptizing Ngehn Sarawi. So fire tama senia ikan wuya again isikasang tama na rongasang. Okay? Tama ansa Ngehn Sarawan tiata po normas again isikasang tip, isikasang inang suwet, isikasang marketing Satan. Okay? I wewen fire of Holy Spirit. Okay? Senia Ngehn Sarawi again isikasang songkan me Satan. Isikasang retail. Utama kan we set our heart on fire. Ma nanganomon kusalar rancho yo kale ta Christ ke papa kauno ke komutial kaunau yo tetong keng komutial dululun nanganomian so cuma ka kawi komu itu kom pata kom aima itipak nanam papa kot ansawat sola tama komana kom pilewana ne seniai Ngehn Sarawi. So seniai Ngehn Sarawi ya kan isikasang so ucara naramas Metchepel kinitang kin trial tek kita po trial o kin kakela kala ngana trial challenge play serve kauno kareta kam sa chaka sangan parki ya puki joy o mela bogida chai mamor selina nutuk o Satan pil mimi selim pa trial. Okay, and so koroche nane fire of Holy Spirit and ya korong e santa mana na kosang o set a trial moyong on fire and lululugi fire of God. Fire and Holy Spirit kelepang wato megot kap. Stuwe kita na telepono stuken ring. Answer on life are ring. Rebuke. So kasaluta amang Ngehn Sarawi Rasehng mapuk saraw karasayang wind. Siniang wind. Okay? Wind de asngak. Ngehn Sarawi Rasehng siniang de asngak. Wind air. Nan wiya riau niyan so trong ileu apaiti to sang nan lang melikama trong ilen ang mayo meipito o katrela nanimo wasa me Israel poko niyaw ngaya ko sa ya tomo wasa me bilwata kataro so Rasehng kisiniay Rasehng wind ngay niyan so trong ileu apaiti to sang nan lang likama trong ilen ang ma, okay, wrong ngilen siniang o yiriprail o katrela nanimo wasami Israel poko niya. Ikamelele me, ansa me chay bang patroto mo kauno? Kasampal mo man atay treat court, kasampal ya mo man atay kin sapeng kasak karaba. Kasampalan sa machekin sabang kauno boyaki. Back to the chay wadak puk Sarawi, chay wiyaki puk Sarawi soy. Okay? Chay wiyaki soy patrorowe. Chay chuk kasik mekak wiyawi. Imagaratat chay sugang kilang. Amak chay bang wadak chay kasik tame chay wadak atarom ma melel chay lananen wiyawi aban wiyawi. So kakela kay chay te wadak puk Sarawi nito waja chay watak soy. Melel me wiya mo up word of God is alive. Ime masani ke masanong kot yeyas wat ke ma yeyas ongrel nampariya kito yeyas ongkel namparat. Okay? Masanong kot chogun bukla is alive kareta chay bangun watak masana chay wukla tek chay powerful chay kak release power in kauno yeramen watawat ni chay wiya watak soy. Puk Sarawi wuksang pung korusia nan sampa Ngehn milale ngenen kot ewas ngangkiti ngeneu nan sapol mamasan nan son silu walu kisiniya ikin ipila wasame anane o ken rongile. Okay, momon kisiniya kakan kak rongila apke sa yawasa ipito sang ya kakak kon apke chuklang icha momon Ngehn Sarawi chay kak kon Ngehn Sarawi ap chay chuklang. Okay, ap chay kak kon imak chay chukung kon ki chay strip sapal ap chay kutong kautak.
Okay, ari ye tuan aman me buking no sansal tolul emasani me Ngehn Sarawi tuaja Rasehng kiseniang akin ipila wasame anane o kakin rongile kakarong kiseniang kakaklan chugo kan mokit kakasa ekosang ya ulaya ap kilang seniango chai socho kilang ni tuana chai kilang aramas chai kilang utuko okay epil ipito sangya dewasame kin ipilaya ari yeituan amanaman me ipukiting Ngehn okay chai kon Ngehn Sarawi mak chai pan ipuking Ngehn so dame ya wind kin wind akan water revival okay siniangan Ngehn Sarawi akan water revival may bang ya kapag kamorang ko la pombe siniangan Ngehn Sarawi bang o cai bang kilang ap dame cai bang kilang lipokan cai bang kilang aramasakan eupanar cai bang kilang march for Jesus cai bang kilang nang government wiya kapakap cai bang kilang nang school kan wiya kapakap i wind of revival and mo tatawakin kauno Ngehn Sarawi bang walak siniangan kauno okay so water new life a water revival a water inspiration to watra Ngehn kaparan Ngehn mayaw okay magarita cai kono singkapakap mak cai singkapakap wo cai sa kauno cai singkapakap wo ki cai shaw daw den Ngehn Sarawi a cai kapakap anane kapakap metto kalang kauno buengkak wado siniang en Ngehn Sarawi nana cai maur na cai penene nana cai John way okay kauno rapapaki armasin kapakap so ikalangan ng korusia metodo dak kapakap live zoom rang korosnan wiget ranet pileo klok payo le bueno cai ban sujo ala ka school ka loud a cai wiya ka tukutuk bodan cai sujo bang ka moredua cai sujo bang ka moredu ku prang kauno nana child personal life nana child way okay kauno pan pangaking chilis palek child cai salongopan cai sorong wasa okay tamang Ngehn Sarawi bil Rasehng oil Ngehn Sarawi Rasehng oil dele okay Kaidian Ngehn Sarawi ong me koros me peker equip gifted enable them to function in ministry okay Kaidian Ngehn Sarawi okay kin kosayado simamay daw kan patabata po me kaidi kan me patabata okay ngai so kaidi so cha meman utakito le aiwasa apu yasa me ikaidi po gupuk Sarawi masani okay oil Kaidian Ngehn Sarawi anso me komaleta Christ Ngehn Sarawi tiata pomi Ngehn Sarawi kotlong lalomi Ngehn Sarawi kasarawi komi pokomi yang gak papa kauno karata korusia maleta Christ ke Kaidi okay so jomo pukonan wasan kaudakan kom so yang wamparon sompetak tadre likadak kom Kaidi makomupsapal okay karena Ngehn Sarawi mekatlong lalomuyan tame uyayang kami anointuk kasarawi kami la kay kami di kami yang kak makit nan kisakis okay equip wet ki kakoyaki aramas okay ngoy tani kamelele oy mengkatete yang koros merongorong korkoronge video wa memayichay John Sarawi itu kakan kia ima okay pokita niai koko tai wewe kemekin masa poek armas panta chayan ibang kolanan school ibang monti ikak yang oye ima so ibang uta cha uya iksin beyak presentation nan school ibang ror pangkolokol taropor mama monti iuya sangan ate tuto laulal university okay yang pilipilta pompe yalete scholarship kola Fiji wasama yaleta Christ masapueko pakiya sang niya serle niya laut okay masapueko para tan some yaleta Christ Ngehn Sarawi tiata boy kisang kareta tame kompano sok mo kom Kaidi puksaraw masani okay he anoint you to do the work okay yakasarawi komila ela kam sa Sarawi na nomum Sarawi yan mao Ngehn Sarawi ka Sarawi yuk ang sa magalita Christ okay paganggak papa no
So Ngehn Sarawi Dahme ya akat ki yang ke king child kisakis kakoya ki child kare yang child ima. Okay, memaka mepiliang Bible study to which a cup of chale ta Christ regandao sa kapungala mail pulopul. Okay, ngay solar yang pulopul up mo. Mapulopul kan, sinceri kan. Okay? Sinceri kan maging kota pata-pata. Ay ma koras ko saya kay diyan Ngehn Sarawi. Kamu yung ngoy cheschuka kamo mo yang atra ay ma. Okay? Malkaka riyesak silu limaw kumail katin kauno pangya kamati puyo. Wait, kom katin kauno pangya an namar kitebi cha kosailang kauno nang kamati puyo nan wasa me ayumun kan kengkilang ya. Kom katin kasamo ya o kelele tiang ya oh ye keye tiang ya keye dile pon mangai o kadeng ting yang oh ramah sarama. So kasi saya me again you anoint my head with oil. Okay, o kom keng katrela naik cup. Ima Ngehn Sarawi yang kecil. Okay, Ngehn Sarawi maka Sarawi kecil. Ima karatan sama arama sama nip sapali ko tompeta karamas ken menrong. Pokita kei tio mi pewe. An masanong kota pil Ngehn Sarawi kasarawi la sapol mamasan. Karata masano kung kopulupul. Aramaskin men wrong, aramaskin konta mana repent avan repent. So men sapeng masano koros ikeitin Ngehn Sarawian mo, ikeitin masano. Okay? Karata mangoy aramasaman chip sabal, ayap kapul masano. Ya mo mo. Okay, pues nana potiesan nan fesel me makelekal me spiritin god panchang lale. Okay, so Rusia, ime ko saya ke Rusia, mona try pata-patak cela nanip sapal, pues que Katie Ngehn Sarawi and chang na nai more o patiewe nan masa no nituang kupura. Okay, look payo isa kwalu, ngeno, kauno katia rey. Okay, ngenen kauno katia rey, ekatin kaya tier. Poyen kapara kong mesamomo kan kirong amaw. Ang sama Jesus kasto a code tama isaya ko saya kier tuweni. Okay, a code ko saya tama so ko pa ko saya ki tuweni. Tama Jesus kasto buya kasto kasalata kiala ramas Ngehn Sarawi kay yetier poyen ko don pata. Ang sama ko mupsapal Ngehn Sarawi kay ko mo yetia. Kaya komitier pa kamu yang patak. Karena kakela kay kecil, mimi po momot po na cila anointing wiwia sotra. Okay, yerman wiwia sotra. Tatong ko na patak, ko to patak rang koros. To ko way seli patak, po kita ikaraban kamu yung ngoya ipsapal. Ikaraban kamu yung ngoya leta Christ. Po kita kaiti. Ngehn Sarawi kaya kitati. Okay? Ngehn Sarawi kaya kitati po kita karapa kawanta to. May bang ko toran Sarawi o main kauno kaya yati ayap ko mayor chor you waste la ikasola biala mal kay dio. Okay, so iban nanjiam badang kapaka nanjiam yak ko perang ko pui ikeitin buya tama ko perang kauno. Okay, now we esak selisa kwalu kumail pilasa tuan Jesus men Nazaret tuan kota katkiyang Ngehn Sarawi katstiang poe Ngehn Sarawi o manaman. Okay, kaun Jesus kauno katkiyang Ngehn Sarawi i karapan Jesus akat pensampawat i wiya tame kakwiya po yang kaparenta ko perang kauno. Kamu yung ngoyip sapal Jesus me kauno katkiyang Ngehn Sarawi i karapan acha ipsapal po Jesus ang patlong i wiya megot. Okay, karata ipsapal me koras me pitkichay pan buokula. Acha tangapar pon pan porta. Okay? Atay maskun pon pan pat pasang. Iwewe na chay sapal kay tek title yomo. Lifestyle, more in kingdom of God. When God tiya tapewe. Okay? So kasampal chay pan wow nuki Ngehn Sarawi. Yeramanaw yawi yadi pang koyak la. Kampang kiyang uyuya lale. Akaw na pang kakoyak i komila. Okay, kompan sansalo pata kompan osa ipsapal Ngehn Sarawi memre Ngehn Sarawi bang kosay yan sa mi bang kosay. Okay, bak check in lama me. Oy ban school ma lolokong ayam pa yang pata.
mangenan quote kamaket kun kamu yang patak kayo ko sambal magchay sujana na pepon sawa ansawat patagi yang acay penene rabangolanan hel maras acay sapal okay rabangolanan hel maras juso paisang tamarmimi lalekan kumail kan magin suca mempatak ale video kan kiyang rail renak momol raban rokula rabang kilang pokita ikapakap kiyar ikapakapalar pewe raban momol pam apa sama kabang pulnam perel rabang keleb rail wat kilang o kau na ban ser rail mongyong okay armas koros me sapal rail keiti karata komter soik Kadian, iwewe no mo ipsabal ka no anoint you, pokan preach the gospel. Kan kasalata kiyala me somao kan. Okay? Karata gamau kan dugul guri aman en yang kabakap. Ap release ang poson. Ka no kayo ko pergi jay ko Rusia, jay lang kayo tanang poson. Okay? Monay uya aliale kabakapin sa ulang kan. Totonggi ay poson. Kiway boy, puwe masani pulpam. Pon me somao ko kabakap. Ipan metoram minta ipsabal ya tan kita titan ipsabal wat ngenan court pot long reme Kadian court mi mereme kom kak wia we Jesus masani okay eu tamang en sarau rasang mabuk sarau katete yang ketain dov matu silu esak wenowa Jesus lau kacin baptize la ap kactasang nan pilo ayat transawa nan lang parit pasang Jesus arikatin masana yeta momon muroy man akat stipewe akaw no masane so ansa me Jesus baptize ren son ansa me akat tasang bambilo nan lang rejita so iwewen ibelew kasambalan chailen baptize okay baptize in pil yerman kamu yorong Bible studio kamu masani baptize ni ay seryo so jagan baptize serking kasarawi okay jaiban baptize in pil Jesus ran walu kasarawi ren Simon okay so me sambar silisak mona pancapiata sapul matatok baptize okay so ansa me baptize so nan lang rujita ele kamu ipsabaler kom kang baptize pwe kom saya ma kom baptize ni om serio niyan sama kom yo wada puksarawen kom stopil weweki pokita kom stowiya unsaki pon ma kom kono wiya ni tuwang puksaraw masani asa me Jesus baptize nan lang rujida orong kauno amasan okay amana yangkal marong ay ko sayang o nak baptize kang baptize baptize ayabut ko sayang okay kederagar kiniya yung yatam patak wewen nan lang astorujida Hansa macam kakan poson, kakan baik, nalang pan rejeta. Jaiban wat puk sarau jaiban we ki. Pokita kau no pan masan. So Jesus masan la o tame masani momon muroi. Okay, momon muroi man. So ngen sarau kai tek muroi. Jaiban kilang kilelkan. Kilelkan nanim sarawi muroi ngen sarau kai tek muroi. Okay, Jesus me udial. Momon ngen sarau yo kotito momon muroi. Tama muroi ki karakter o me kasaya. Okay, karakter tu out apa muroi yo. So Luke silu riesak riau ngen sarawi ap kotiang pewe ne momon muroi man o ngilew a peitito sang nalang masani. Kowe ye nai putra kambake meikin kupur perenki okay kauno kupur perenki sabalma Jesus kauno kupur perenki so kamyongai kaken pe koros kauno kupur perenki kita kaken poson koros kauno kupur perenki kita okay so dove the muroi tame represent tame a sign me para kong ngen sarawi a pure, a makalakal. Okay, a pure, a peace, a pepol. Okay, kay tak ngayon saraw mo royo Kay ten. Niya chay ka school ki ayo, ngayon saraw yaramas. Ngayon saraw ngayon court. Okay? So, a moman muroy, pagita nan karakter ngayon saraw yo, pure. Kupur mag, sa takot karakter ng lukayan bumbi. We are ba, how da pa?
a pure the peace people makalakal malay sensitive to it kon wasa Eschopola, imo karakterin Ngehn Sarawian ma. Kareta Chaiban udia larmasakan me nganen ko tau teirai. Resyoak la bala pon masuk ang odi. Rame pepon, rame malaylay, rame koloto malaylay. Okay? So one Ngehn Sarawure child ime parak yang kilelen murayo. Ap Ngehn Saraw kay tak moroy. Okay? So, finger of God. Tuwe Ngehn Sarawi rasang moroy o Ngehn Sarawi rasang finger of God. Finger of God me duwe ma ngoy makauno ngoy point o mi awewe. So Ngehn Sarawi is a finger of God. Lu kay sa ke uriyasak ari mani maren kod meikin kauski tepel kan met kadeda me wain kod leletong kumailer. Okay, Jesus masani na ni maren kod meikin kauski tepel kan arya met kadeda me wain kod lelong ketailer. Kamu yo ngoy ansa mesodong Ngehn Sarawureta just to finger of God. Just to iti Satan o kamakit. Okay? Chakakatra iti Satan o kamakit. And sa mga saraw mre child. Kareta iko sampalan child ipsapal. Pwede child kak luketo Ngehn Sarawi. Pwede waincoat, without waincoat, lifestyle. Tama ka no wiya, chekak wiya. Pwede ta, ekatskatre child. O empowering child. Ekasaleta easy. Sound ito token Ngehn Sarawi. Matuwe sa kriyari sa kwalu. Aristo penganan kot mekin katkiyang ya manaman en kausasang Ngehn suwatakan renaramas. Yemet mekasaleta tuan wing kot aleletong kumailer. Okay, so wing kot tame uya powerful. Isukak merpana uya law next sa jalipay changa. Unani kan. Okay? And some wing code metiata po tailo kakaon kitel kawkawit kitel aban powerful atal low kan sapul matel kapakapakan. Okay, aban nangyang aban mialipo. So Ngehn Sarawi finger of God to it so tra mimini men kamakel men set on fire people apple men palian trepel. Okay, so kecai suka palian kecepel pink child karasapa my strip sapal bambel palian trepel lo kaban wiya kosaime entalang puin mesongan kaus I kausuk ni marang kaun Jesus me pol patangke. Okay, sangan kapakap ko kapakapen sosa Israel. Kamu yung ay chay sapal. Chaban ko yo sa Ngehn Saraw mimilale. Ikedian wiya tami wiya. Kaun Jesus kach lale. Kaun Jesus men dog men kamau yala. Okay, relationship mak child sapul monkey ang kauno kito itbag kito ayma child pil release kataraway manamanen kauno puyegi relationship to it nampung panan nan ngana child ka child kauno. Amay ban sa jip sapala ya puye kapakap kiaman pain ngoy cha sa may masapuyek. Pain ngoy cha sa may pikasal. Ikakerup sapala saik baptizing Ngehn Sarawi. Okay, saik baptizing Ngehn Sarawi. Karata kompananane baptizing Ngehn Sarawi. Kompandu kuryangi. Puye kita enkak kiyang angin tatok remi o rey. Okay? Kalanganan kauno. Chayban udir wasala ka pampusala mepit Ngehn Sarawi. Tama Ngehn Sarawi ken wiya te sapul matatok re child. Hallelujah. O mang siyo ako kaun lapalap kalanganan komi. Kapag maro mo saraw kalangan kapag kiyang komi sapul mo mamasa ng kit nan marayan ranwat.
Ngehn Sarawi sa wasay kit posen kak wewe ke ronga sang komi muitang komi yang ka skuli kit ka wet kit sound kan Mrs. Jo wewe ki chacan se bilban rong ka skules chukak sok lau kom ka tin sa wasay kit kapag ki yang komi Lord komi yang ka tungkupuro ka beta more chorus mi yang iya Bible study railagan me bilban ewang komi nan video wet kom ka tin saira rail more masanong rail kapayata rail more ni al korusia sekapro yang komi at kabeng at kasabakalangan ng komi count Jesus mo yat kanat sangkomor. Amen.